Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Presiden Rangba jong khasi Students Union samla langbok star marngar hak khnai terik nailar arjar arpuar ringkat ke jingsen ran lang jong kitu khat ilahir syakasnong rata chera banjurep ya ke khrdap talasi mender nani ke infiltration checkpoint kabadan hakani kasnong hak jingjurep kaseng kalalap bagani ke khrdap talasi mender kadan chibun ki jingduna bat kinong trei kidan tangkhat saungun nak benta ban pendap ya ke kamram ke ba arpu saungunta kasar nyelek bala kaban kawar kebiang na mengidan adu sawut kiki penglap saja sobat tu ikan berseniru dengan bat seni makanya dengan takis itu babat ini Bandung ni satu kali bila yuk ikan nomor begitu ni leteli dalam apa setai bat kerja kalau betul benda tu kan exactly ni dona siapa pun dona jadi itu umlo kamde ampat ini kamde ampat itu kalau tiga bang sama kau belum kedon tiga kali ni bos kali ka ketua ke cerah kali ba si itu kibriyo di balai nak kristian bebat gitu ya dan kita khar ke bapak dang tai siang oh jadi obat adu kasau teli adu aku limut aku limut ni obat dah jeri oi ke baar ke cina kalau drop ni itu drop sopi raya semut ni wan ni pong ni underman ni di titik kada sebut si ko wan bersatu reality golong ba kedunam dunaman power selus kan ni ka jadi ka sesuatu kami nak bangka negom, nak bos kor dan segala. Misprem dan selong ni susu, mikuat nuan expect ni. Misprem kawan makanya kita istimewa konsep. Kalau alami harus terjadi. Man kasi suppose to man kasi sabang natin ban. Mut sans na mi along maban. Ika kalong ya kasing berkuai ya kabangin wan pejak. Sekarang taksi kalong ba. Kini ko pon na cukup serkar kan sebelum kebanyakan orang berhak sebelum masuk lagi kirikan tolong pada deployment tak kaji doa ALP kelaya pada konfliknya lalu ajak kendai lepas tak resolution dari serkar India di utang untuk bisa serkar jelas tempat ini tidak berkesan dengan serkar India kadang suwe ka ani ke bala long senam ho ajar kandu mengikut komite safety and security act katuru adu unta ke ba impala mastu tahu ke sarkar kali ter pelong ini kum kaseng mengi hablong simkian kam nak pos ko pikiri ki khndiat tayo hi ki karbang lam de su ba yobat nang ni yobat nang ya te ke kali long ba ki ba yobat tang ta ngut sebom yobat de kanok ko kini pelong ini baku kesultan ini bagai penting plastik penting. Misuku di pelok senam ini berdiri ini. Ini penting respect kita kamu kita. Rekum ngalap tak kesini yang iba ada disebut pak juga. Tapi infrastruktur tapi facilities kini ini gitu. Tapi kini kum no kat sangut di nongteri ini makin perform duty 24/7. Kini ke biggest failure jong sarkar. Tilada baru tangi ong bang hak ban jat crowd ban I hai jiguna. Kini ke kerwo ke bahasa sarkar ba. Kada sarkar kada sarkar kita ki anyi tak terbaru kadang listing. Ya kini ke bor pla don lupa hopefully disnam infill la ban check kadang pentelot kumding I ba. Mispa kerwo sarkar ba nai sengo sarkar ada mengi step in ni hawan bu jong dok niru ban akses lang iki peneliti ini antar kran nama kalau kejong kejimah bakal tetap tapi ke ini ki beruan sebangla umli ting tunjuk tu ong ban pen klik kok jelas ni jon lagi baik pak intention tu berjalan dan drop maksud kai ting ya kam kai ki bang mengajar keteng ikam kai merat kai beriu ki ya tekan kejimah aku kata tidak kita kibadan shalot obat lekap sensar kami i jengai ya gini semua ada kejimah
Kung kita kisi bingya keren, kemudian tiga halai dari buat juga nanti student ban kendit kolong ba asam ki ong kidan lu teken hun leno bang tipu dari Bangladesh teki huji teki agda ada kalau katret te kini ki bro fi da ka khan kini ki cekak cek kamdai bagi detect tang pangita illegal immigrants detect le bon ba ikran beban di jalan ka cuma dengan soba ka sarkar ka duty baw ng sarkar kamtam na ka home department kan petngor ka kerwo ko basay sarkar kolong ba la sarkar nang penslam ban implement kamtam je MRSA pada ka anjong suka jalan ay sarkar suku ibenjian ay semua bat kadiru ban keren ka basay ban patay say pa ba jalan itu gidaw ba sarkar dia penslam ban terika ka ay kalau penslam kumut ba kam samla kan snap ya takabor kumuhor jom kita hidup ngut ba pa ba la ban kamtam la pas ka solution Wai bukan untuk resolution lepas jenuh bahan kalai kebahagiaan kita tahu dulu tak. Jelas kam nyupa dia kata ini bakal kengen kita itu pun yang tuan yang jelas ini. Dengan ini kan dia kembali tentang kita tuan bertemu hikmat kita pun tentang sebab melihat kai coba cek tu. Kamtam kali kita curi blok dari bah. Ini nak kali yang kosong ini macam kai. Tentang iwan si wisi nak penjur lecuri cakap. Mar tentang lah sudan sikren. Ada kepoding di berhak apa. Kurang tengah sekali, nang ni sekmat, kabat ini nang ni kam. Kali kamera juga sarkar bersuatu sekmat. Tidak ada kat juga sang balang, kan kat juga suka step in Ramadan. Ban simti kita langkor ban cek nak terai. Skor kamdai ban keno ba. Kini kita sedang bermuara juga masuk. Marang nak supai nak suap. Andai sarkar bunsin kali yuk tiak nak kam. Dina kali yang juga senginam song tak. Bila ada instruction kaba Kali itu kata aja ka nukit kam jung bro isnat kam pu isentia genang penjur ban khandra mender ni skmat bagi lah hasnong tahu nuru jakaru hak talasi bangim masih ban simti gini kalau kor ya kata ka benta namar ngi baka jinglai lan di burung sebar celah ni kalau nak kasih sisi di labangi sim ta kalau kor ai baka sara suku bat kandi ka message bagi kot bagi sulit isentia sedek ni skmat genang penjur su jikrat khar kamtam ban cek mender ban tunggai dan sebab masalah macam kita kada mesti kuasa nak liang tu kisu sa sarkar ba ka kerwo khaduk makwa ban keren kada hidup ka jingkerpa ba kada hidup ka jing maham ni sutu sai idon kita ki dalal ni sedong kemudian teng dalal plat merak so kelam ta lami dalal plat beriru belong kinong tendensi penrung penkam ni khadwang radis nang te sini kerwo ko basay na kaliang kasang galong fas ni na pelong kum kita kino tendensi kino berkeduk bakin banjalam ni tiki berius sini ke jalan ni deban sutu bakin ni tunduk siap ni perkat kita basay di sini ni perkat kita ka jing yo basay jumti per cross nanti na siam ngalas ni jalan kata kerwo ko basay na kaliang juga stang lading ilap ni hapar perkat wi pat tak kadang sekeran bulletin ba na lor ni cek ya ki mendari hakane genti bangta ni hap bukan cek kita kinong diri kita arti bentang di bang hap sukses ang skema dan kaliang jong sen kam ta basnat rekam isen dia kalong agresif ni skema pantalasi na pang baru bami sport han and from get you